Haganege Ïukharist Bakhuid in Dubai Nagabinda Faustina Jarva but Zenovia Jarva Bansato exam. Kohimen kopera haganega yam advent ngirake yaga Sngi burom jungle Francis Severius Bakhuid unongyada jungari India belayalap yaw Jisu kerleng hari India gidu wailam bagajing asylum jungu panginang yo yaga jing shirhem gajinge ha kaba duwai lam bagajing asylum jung gidu wairu nagabinda bahara gajing tumu jungi Pakalang ba seizo lemba kajinga side lem jungo Francis Xavier Bakhuid. Ha kerteng upa badukon badumen siem Bakhuid. Amen. Kajinga jungo try jungo Jisu Christ bar kajingi jungo blay. Lem bar kajinga sulak jungo men siem Bakhuid. Kindon rengka bat pi barro. Kohimen ko paratong in sange si por ban kuslay halaga donur kamen siem jungi yaki por barro ngimsh ngila sange ben imbat in yang saki nagabinda ka gospel man ka kelipmat ngide ban long ka gospel nagabinda ukris nagabinda ka himajum ka jingkot jungu Jisu kalong bangilong ki bayalap iyaw Jisu ha ki inga sem jungi ha ka jingade jungi bat ki paralok Gide bendon ga jingyu bi jungu krisa kie bara bun sin haga jaka balong ge bayalap ya ga gospel ngila yalap ya kie bara kabam poida haga jingem jungi ngila pen sosi ya Jisu ngila pen jaburom ya Jisu haki kren ki kana jungi haga jinglong jungi haki ingasem jungi haki imlang sala tonginang kuslai halor kie bara kaba ngila le pen sosi ya Jisu haka jingem jungi ai bau Jisu na map yang yunang side kud yang i. Jisu beid map yang i side kud yang i ba mangiru nginyo ya kemen siem ben yalap ya ka gospel man ka kelip ba jaga jingim jangi nga palam ha uplay badan board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala chunga da ka jingle pala chunga da ka jingle pala bakra pe chunga namar kata nga karpadia ka Maria Bakhuid kabayaisa kati soti ya ki angel bad kiri khoi bad yapi ko himen ko para Benduwai na gabinda junga, how try ublay jungi. Ublay badan board bara unis sene yangi. Barandala map igi pop jungi. Unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Toi
Shalom Badakin Dao Jisu Haki Ben Riu Baro Badon Kamon Baba Iya Ya Royame Inamani Mani Iya Ben Don Burong Bani Snungu Yame Utrai Ko Blessing Beneng Ko Padon Bordaro Ko Kun Mareng Ko Taïew Jisu Christ Ko Kun Lambro Dupleng Bakit Kipo Perteng Tok Tiang Kajing Kerpan Tus Nusene Yangi Tamami Bakhuid Tamami Utrai Uwe Bahakli Tamami Jisu Christ Mame Bayai Long Blay Ajinya Long Kawe Adu Mensim Bakhuid Nakamurong Mupa To nginia Dubai Ngi Dubai nakabinda ki jing dumo shime jungi Nagabinda ki bapangi bashito Nagabinda kari India Bakat bangida ke kasngi burom jungu Francis Xavier Bakhuid Winongida jangari India Nginang Dubai bakat jinget kan Roy Sted Koblay Mame uba haga saindur bapala jame Melapa ya Francis Xavier Bakhuid shagari jungi Benyalap ya gospel jungu kun jame To ai ngikar party me ba da ka jingerap jungi jing to wai jungu Ngila ban yale tenge ban pendimai yala ka jingim da ka bapdiang ya ka tin jame Da ka jinget ba ka jingit pat ngin saki ya ka da ka jing slor Dau trai jungi Jisu Christ kun jame Uba im bat san sharing kad bat me Haga jingelong kawe jungu min sim Bakhuid Ublay junam la junam Kajing pule na kashiti baningkong upaulos Bakhuid shaki Christian hakorin. Kopara lada ngayalap ika gospel kata kam ai hanga ya kadau ban sneus kraw. Naba lapen shed hanga ya kakamram. Kodit ya nga lada ngamyalap ika gospel. Namar lada ngale ya kane dak la kamon snyubha ngalayo la kabainong. Henry lada amday dala kamon snyubha lapen kamti kumju hanga kum kakamram. Teka kabainong jonga kalong tangkane bahak ka jingyalap jonga ngan la banshu ai ya ka gospel klem dadawa yala ka hok haka gospel. Wat lang ngalong ubalaid lut nabaro kibriw ngalapen long yalade umraw habaro knang bangan dup yo kring bun kat bala. Bat kibatlot ngale kum ubatlot knang badup yo ya kibatlot. Ngalapen yade yalade nadong syadong bat kibriw baro knang ban yo pen im la kumno kato kat nengut naki. Ngale kat kaba ngale na ka gospel na ka benta ka gospel knang bangan yo benta lem haki jingker khu jongka. Kaktin jong utrai.
kikisan ranjongan Panando rin ka ba't ibarabor Ado baway no ka pertay Hallelujah 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 Utray undon rengkat bat pim Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kumu Markus U Jisu la pau haki kadwing ut ki sinran badula ong haki kilej sha satala ka pertehe batu yalap yaga gospel haki jing tau barro jaru bange badu basyapin baptis en sa perlait im Henry yauta ubamnget en sa penrem kini ki dakishin kin yait sinran yakitu ki banget haka kerteng jonga kin beno yakiksui kin kren kiktin batimai kin ra yakipseng padada kidi yakabi kanom pensunio yaki kin bu yalakikti haki bapang bat kita kin koit kran Hadin ba utrai Jisu ula ya keren batki lakin diu ya u shabene badula shong ha kamon uble tegi sinrain kila leit bat kila yalap kerlang saudong kadba utrai pat ula trelang batki badula penskem ya kata ke jingyalap daki kamba kiba bud yaka ka gospel jong utrai Bejingara ya mego kres ko himen ko para bahir hautrai Jisu Christ minda ka sngi ka balang ka reke ya ka sngi buram ikas sngi utrai sngi kraw niam jongu Francis Xavier Bakhuid namar bale ulang unong yada jangari India jongi Badkum juru ulang nongyada jongi commission baro satala ka perte. But kadbangi reke yaga sngi buram jongo Francis Xavier Bakhuid kaya kabangila ban ring jimut nagabinda jongi. Padulang ubakendio buram Jisu nagabinda ka gospel ula in. Padulalong uba rispa Henry haba kakatino balay kalakata yawu lempa Ignatius Bakhuid na Layola ula Sdang ban imtang nagabinda Jisu namar ka jinkerli bar kaktino balay kamindoi ayu ya ubruyu ban yolut ya ka parte nanda saduno ya ka mensiem kalakata ya ka jingin hadu kata ka por ulang barispa ulale ki kamparte Henry kata ka katin kalakata ya ka jingim padula sautu ude ban penim ya ka mensiem omtang ya ka mensiem jangu Henry ula im shirhem nagabinda ka mensiem bruyu Nagata daw ukalala missionary ula kloy ban man poi shari India tang hari India henry na ri India ula Malaysia Japan badula kwaro pan Malaysia China henry shua ba ula ban rum ula ya ko himen ko para ngila ben yo ya ga jingshir hem janga jingedu Chris ha ga jingem jongo Francis Xavier Bakhuid habangi reke yaga sngi buram jangiri kuit ngilaban ring jimmut bun ke baro naga benda ka jingim jangi but omde tang mangi ngi im kum di kristan en rega jingim kristan jangi kade balong ka ba seiso yaga jinget ka bangela yopidian kade balong seiso kumpangela yusngo naga gospel menda gasngi kumpangi yusngo naga jimpule naga shiti jango Paulus bakusha Korint kodit yanga ladangam yalap yaga gospel Kane kapalong yau apostol Paulus banyait palad ya kaput kasam banra ya kakubar babha hakaju kador Francis Xavier Bakhuid ulala banra ya kakubar babha Jisu kadba nangdon kata ka jingshir kem jingid Ïukharist ulala ban yalap ya kibriyu bam treban pediang ya Jisu hakasngin ko Bad habang ikransya pang u Francis Xavier Bakhuid ngila bantip ka metiap jongu
kadang sa wat mindaru ha goa bat ki briu ki shai late paid ya ka metiap klemput jongu kane ka saki shisha ba hadu katno une urikuin ula yit ya ka gospel badu ble ula kerku badu la pau da ka dakashin da ka ba pinne ya ka metiap jongu klemput hadu minda hadin ke jingyap jongu kumba sauspa hinripo laisnem namaru layap kat sanspa sanpo ar but nadu kata ka por hadu minda sauspa hinripo laisnem ka metiap jongu kambat put kane kalonga kambala ka bangela ban yo I nagabinda jongi ki nong India ladangi ong hoit habangi yosno kum gini ki jingchia kirleng ngi ong impat yo I henre nagabinda jongi ngi don galat ka lindi ban late paid but ban yang saki hoit kane kalong ka kampala ba shisha namar ka metiap jongu kambat put kai ka ba ka ketino blek ka keren hangi lembaga nega jingjia bad kumbang yosno ya kinong lang kubor kinio jingkar ku kerpan kiba im naga binda ka gospel kinio ka jingha e kerpan bad kane ka penshai yangi bangirung e don kam ban pelut ya ka por ya ka jingim jongi ban kendiu ya Jisu ha ka jingim jongi but kala angro shapanga jingim jongu Francis Xavier Bakhuid habang yo I ka dur jongu ngilaban yo iru ya ka donut bashirhem jongu but don bon gi rikoid ha ka history ha ka jingim jongi ha ka balang ki ba don ka donut bashirhem ka yo I ka ba klanding kumga Teresa jonga Avila Teresa Bakhuid jonga Avila ne Augustine Bakhuid ngila ban yo I baro ki dur jongi ka yede ba ka donut ba klanding ba medding kane ka long ka dakashin hadu katno kila shirhem ban rai ka kubor baba hadu katno kila yi shirhem ya Jisu ha ka jingem jongi habang istam ban I shirhem ya Jisu ha ka jingem jongi ka bor Jisu kan stam ban pau hangi ha ka jingem ban ngi kala long shisha ka dur ka dar jongu Jisu kat shabangile but kala ohro shapanga jingim jongu Francis Xavier Bakhuid ba kat ba udang ya sha rinko jonga duria kamda me hagatain goa ushaid ra kawe ka beje ba ushaid tid ya ka beje kadba ki brio ki yosno ya ka baje kadba ki kinna ki yosno ya ka jingtir janga baje kadba ki kon samla ki yosno ya ka jingtir janga baje ki stang ban maresh awu Francis Xavier Bakhuid but kadba ki yalum lang saudong jongu ushait yalap ya ka kubar baba ka jingtir baje ka jing sawa janga sur jongo balai ha ki tain bam tre ban pedang ningkong henre ki brio kila ai ti method mensium nagavinda ka gospel lemba u Francis Xavier Bakhuid kane kalongru ka dakashin jonga jingid uble katcha bangile ngide balong ki batit baje omde da ka baje ka bangira henre ka jingim jongi kade balong ka jingtit baje haba pigi longomi longopa haba pigi kon samla haba kina barit baro haba pia sharum shaneng pide balong ki batit ya ka baje tid baje jonga gospel ka jing sawa jonga gospel kade ban pau lemba ka tin ka ba pikren kan lemba ka jinglong jambi haba piade bat ki parakina haba piade bat ki para longkobi haba piade bat ki para longkopa haba piade bat ki para samla pide ban long ki batit baje kat ba ki bru ki yo iapi kide ban wan tur shapi namar kamina pi ya ka jing sawa jonga gospel jing sawa jonga jingidu Christ bad katta kalonga dakashin jonga jingchap but kunjurang yosngo shapang u Francis Xavier Bakhuid ulalaban pin baptist bun gibru kashaba ulalait kibru kila turshabu but ulayalap ya ka gospel but ki koloi ban pediang ya ka baptisma but kila kala longi nombudu Christ nagata kadaw ha katain gowa baron ngidon bun gi kristan bad namarba de lempa ka jingelap jongu ka kristan ki number jongi kristan kila roy na ki ka banning kong kim de kristan henre
ka jingidu Chris kala pen klang ding ya ka donu jengki baro dei na kata ka daw na ka ketika mon jengu u Francis Xavier Bakhuid kala ra sya ka Vatican kila bu sya Vatican kum ka relik ya ka ketika mon bamput jengu ka peni syai ka dar bad lemba jengu bun gi briu kila yo baptisma lese ngingim laban ay baptisma ki briu Henry ngilaban pen baptis ki briu daka baptisma jongka jingid habangi kran kana shapangu Jisu ki briu ki deben roi stet daga daga jingid ngilaban pen priang ya ka jingidu Chris shaki himen ki para shaki inga sem jongi shaki para kinna shaki para longkami shaki para longgupa don bon ki briu kila terkong jingid shaki tagi donur ngideben rum kumka dakashin jongka jingid ban pen kalayaki ban pen dimayaki ban nilaban longo rui ka dakashin jongka jinga yakiway ko himmen ko para ka ktino balay bat ka jingim jongu Francis Xavier Bakhuid ka khot ka weringi iwe pa iwe banlong ka beje ka basawa ha ka jingim jongki bariu banlong ka beje ka ba yarap yakiwe banlong ka beje ka ba kring yakiwe banlong ka donut ba klang ding banlong ka med bamputshu lezi bun sin ngi sautu yaki kam ka bangile kalungi kam ba pod yaki ketin ka bangi kren kalang ka ketin ka ba pinjot yakiwe ki kam ka bangile bun sin ka ai nuksa ba sunyu yakiwe ki bun ki kam kilungi kam ba jot Henry na ka ta ka jinglong ba pinjot yangi ba yakiwe ngi haban stang ban im yaka jingim bamputshu kane kalong ka jingim bamchukut kaneka dakashin jong ki met bamput jongu Francis Xavier Bakhuid ka hikayangi haduk ka no uble udon ka jingid ki buryo bakloy ban ra ya ka kubor baba bad news norin aka gospel lada ngi kren bad ngi yalap ha ka kertengo trai ka dakashin kan pau ha ka jingim jongi buryo ngide ban kindiu burom ya Jisu ngide ban kindiu burom ya Jisu ngidon bun kilan kalindi banyalap omde na marbangi longi jilla jungi kristan henry hapedengi kristan don bun gi banget ki bala du jinget don bun gi banget bamju emya ga jinget hadin bakila pidiang ya ka baptisma don bun gi kon samla kila jalindi don bun gi longupa ki bala du jinget wad lada ki kot ya lade ki long kristan kimju ya ka jingid bashir hem ukris gidon bun gi kamban pendep shua bangi niap kat bangi dang lingkot ka jingim jongi ngide bandon ka jingi shirhem ya Jisu ngide bandon ka jingtrang hapo jongi kamda me gi kinna kumno pilaban pinbriang ya ka kubor babaw Jisu kumo Francis Xavier Bakhuid ai ba kanega sngi kat bangi reke ya ka sngi burom jongu kanega jimpo son shapanga jinglong jongu hakaba yo jingshai na ka gospel ngiru nginang yo mensiem ban stang itemai ya ka jingim badu Chris bangiru ngindu laban bu padreke ya ka met bamput jongi lada ublay umon Henry ngidon kam ya ka jingate ngide bandon ka jingate kumu Paulus Bakhuid kordit ya nga ladangam yalap ya ka gospel kordit ya nga ladangam im ya ka jingim badu Chris kordit ya nga ladangam laban kring ya kiwe da ka jingidu Chris kane ka kendin kadeben pen kendit yangi bad kan perlong yangiru balong gi bajanai bashirhem ha ka jingate ngiduai naga binta kane ka jingai ha kane ka Ïukharist Bakhuid bangiru ngin kelong ki baje ka basawa saudang jongi katsha bangilate ngideben pensawa ya ka gospel jongu Chris pakibrukin pet yangi lembaga jinglong jongi lembaga jingi shirhem jongi ya Jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi pamangirung in your men siyam ben im ya ka jingim ka Bakhuid kumu Francis Xavier Bakhuid ngirung in yo ya ka jinglong ban yalap ya ka gospel balong ki batrang ya Jisu ban ngilong ki ba mare ban yalap ya ka kubar ba keleng yarap yangi pensle yangi da ka jingir spoon jame
Enyaro ya utrai Jisu Christ. Shalom, shalom, amen. Có hiểm mình có paratangin plai cái jinget cái jinget nganget Aule, wow, the board, long time, pada hau Jisu Christ pun pamarveju utrai jangi yau bala pun naman sim Bakhuid yau bala kana ka Maria Teisati yau bala shalabin kapopon Dios Pilatus la sanar pna yahu la yap la tep yahu la kiyasha kibaya hagasni ka balai la mi padne kibaya la kiyusha bening kushaksha kamono play pabden por baro nang tawin wan patem shari kibayim ba kibaya Nangit homen sim Bakhuid, haga Balang Catholic Bakhuid, haga jingasala kirikoid, haga jimmar bikipop, haga jimmi pat gadok, haga jingim bam jikut. Amen. Lies spot and Toya duai ko kemen ko para baga jinkinia janga bar jampi kallang ko priang kun hau blai upa badon bor barro to try bring kinyan Jisu ki nanta chiro teng juku ajin dai ni Balang to priang ko trai ya kini ki jing terwa kibangi wanra hame hagasni buram jongo Francis Bakhuid but to ai ba kumba ulalate shagari ki bajingai namar ka jingang nut nagabinda ka jim penim ya ke mensiam kumda mangiru da ka ba ai ka saki badan bor ya ka gospel ngin pen kloi ban wan shame rengkat bat ki himmen ki para jongi dau Chris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim to kintiu yala ki donut Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Kokin ran ko pa Bakhuid. Ko blay badan por bat bam chikut. Lemba utrai jangi yu Jisu Christ. Namarba mela penrem. Haka donud u mensiam Savior u Francis Savior Bakhuid. Ya ka ding jongomen siam jame bad mela pa ya u banyalap shakiri mingi da ka jing slur jongi apostol beninkong kumda ban pli ya ka juk batimai naga binda ka balang hagari jongi da ka bawanra hangi ya ka perem batimai jonga jingim blay bad medang yai bateng ban persat men siam hangi minda da ka nuksa jonga jingim bala IT jongu bad kumda Kotrai rengkat bat ki angel bat ki rikoid ngiru ngi aingu yame kadba daga jinkamen ngi penbenam Hosanna, you bless.
himmen ko para haka jingri bleng ituai banginang yo ka ju ka mensiam kumu Francis Xavier Bakhuid ban yalap ya ka gospel nginang duai nginang trang bau mensiam Bakhuid man kiar halo jungi kam da me haka ne ka ayam adwen haka bangi pin kre naga binda haka Christmas ai ba ka jingka jungu Jisu kanang sutir ha po jungi ya ka daga jingkwa ban yalap ya ka gospel ban longi saki ban longa sur basawa keleng naga binda ka jingi Ïukharist Dashisha melong ubakhuid ko trai katamay jong ka jingkui baro namar katangi karpadyame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jong trai jangi u Jisu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jingsha shitom ulashim yaupu badaka baingu yame ulakdia yavu badulai halage sindran u tu shim batu bam nakane pi barra namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga binda jumpim Hagaju kerukam endala la yabam ulashimya ka kuri padak baingu biangyame ulaya ka halake sendran uong tushim batu dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jangka jutang batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop tole ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Ïukharist to pen kuid yangi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen kia yaki bapang giba shitam bara yada yangi nau bamen Kajimaya jongka jinget Katasin bangi bang Namar kata ngi ke bapen menda ye ke jingia bad ke jimi pa jangu nge tarwa hame ko traye upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim nge dai nguaidem namar mela new yangi ki babit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varid nge karpadia me bangi ki beyo binda hakamet bagas nam Ïukharist nginlong ki bela penyat likawe da umen siem Bakhuid Token mau ko traya ka Balang jame kabala priyang hasatala ka parte bato penjana yaka haka jingi renkat badu liya upa Bakhuid jangi uvil badu bishop jangi bad baru ki lingdo bad kiriniam Token mau lemro yaki himen ki para shinrang bad kinde kibela yutia da ka bakarmani aga jimmi pat badia baru ki bala kalat na haka jingi sune jame top diang yaki shaga jing shai ka kama jame To isne yangi baru yangi karpadia me barengka bat kamaria ti sudi Bakhuid ka kami jango ble u Joso Bakhuid kurim janga u Francis Xavier Bakhuid u Francis Disease Bakhuid ki apostol Bakhuid baro ki rikuid ki bela pen swabaya me pateng la pateng ngin long ki babit bin yo bin dalem haga jingim bam jekut par bangini ra bat pendan borame me da ukun jamme u Jisu Christ Dawu lembadu badhawu Kanlong hame yuble uppa badun bo
Haka jingalang kawe jangamen sim Bakhuid. Baroka burambat ka jingyaro. Junom la junom. Tongin tuwai kumbau Jisu lahi kaya ngi ben tuwai. Babaro manginginang iyo ka jingidia ka gospel, jingidia Ïukharist. Bangin long shisha, ki kun ki bara, iya ka kubor baba. Papin kuit bat pin koit iki himen ki para. Lempa ka kubor jang ka gospel man ka Sngi. Kopa jangim, baha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame. Kanwan ka hima jame, kalong ka morn jame, ha kindaw kumbaha bening. Toy yang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi. But the map yangi kringkang jangi. Kumbang irung imap ka belesniu yangi. Padawatilam yangi siya ka jimban shoy. And rate of light yangi na ka basiniu. Top light yangi ngi karpart ko try na ki jingsiniu baro. Haga jings buon jame. Toy jingsuk jingsain hagi Sngi jangi. Knamba daga jingarap ka jingis ne jame. Ngi light baro bo na ka pop. But in your jingada na jing jar baro. Kat bang idang up keme lendi aga jingarmen Bakhuid. But ka jingwan pa junganong penim jangi u Ïukharist. Namar ka jume kalong kaima, ka jume ka buar ka buram, jita bajinom majinom. Kotrai Ïukharist me ubala ong haki apostol jame. Ka jingsuk ngai happy. Ka jingsuk janga nga ai happy. What pe diki pop jangi. Henry yaga jingay janga Balang jame. Bad haga jings born jame. Tai haka yaga jingsuk. Bad ka jingat le kawe kat kum gamon jame. Mame uba im bad uba sensha. Jinom la jinom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon. Bara bor rengka bat pim. Rengka bapki. Dap daga jingido Kristo ngin yay markelian. Hakami ukun lambro jango ble. Hakami bakit naga pop jango parte. Sukito ki bala kasha ka ching kawai jango kun lambro. Kedra kang pasang ka kaman rong ko yeng junga. Dai so kang kerti kamsi junga kasyaki.
tuai Jisu Isngo yame hakenega kelipma namarba melawan kapoka donut kamen siam jangi kumba mela persad men siam ya Francis Xavier Bakhuid persad yangi pensherhem yangi bagilang shisha ki kun ki baraya ka kubar babhajame Dakaba Padiang Yame Hakam Donut Hakamen Siam Hakane Communion Bakhuid Badman Communion Men Siam Yarab Yangi Ko Jisu Balongin ang lang kubo jame Bangin ang pende maya ki inga sem jangi Pende maya ki bayid batoin jangi baro Kam dame ki bala pijamen Siam Ki bala chingay no name Kum juria ki bampat ito yame Ko Jisu bayid Palong yangi ka gospel bati mai Bagat surj me kan sawa hapo jangi vai pai vai karko yangi kindi buram yangi ai boringi ko Jisu yalam lindi yangi ko Jisu pen goy pen kya yaki bapangi bashindam bar ki bashimanda ha kane ka mas Bakhuid Jisu tay ki batya pang haki hospital haki ing jangi karko kardo ko Jisu yaki ba yaki me e dipai ki bamla ban yang ban yai don bon ki himmen ki para don bon ki mi ki pa jangi ki bashimanda ha kane ka mas Bakhuid don bon ki kinna ki bapang ki bashitam don ki samla ki bapang ki shutam don ki langupa bapang shutam Jisu ai bori ki bara minda akane ka por ai bor Jisu 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 hallelujah 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 Jisu Jisu lemba ke jinge sai lam jonga Francis Xavier Bakhuid tabin koi dia bar ke ne ke himmen ke para ha ke ne ke kerlip mat ai ba ka bor jme nam pau ha ka met ka par jangi abar ke jinga dha bar ke kiniang ha bar ke jingdona ha ka met ka par abar ke jimpang ha ka snam ha ka shing ha ka kamat ha ke skor ba ro ka we ai ba ki yap be yap shiliang ke nang yang ben ya ha ka karteng jme Jisu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hi bor, minta hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ngituway kaching tuway, Jubilee, inang IT, yagaching ang nur jangi baro, banginang light luit na barga jimpen shitam shipon. Koppa ubahabening, to ay bagaching eight bamela ay hangi, haukun jame with Jisu Christ, and jami, kan kakadonu jangi, amin siyam Bakhuid, kan kasiyo biyang hangi, yagaching karmen balakarku, Nagabinda kajingwan janga hima jame. Ay ba kajinga e jame kan ben kala duringi shagi nang nur linka bamju shongtai. Ban bet ige simbai janga gospel. To ay ba kitugi simbai kan ben kala dur na shapo yaga jait ben riu bari ek prte marian baro kawe. Ha kajing kumilindi batikana yaga bening batimai bat ka prte batimai. Habayenda yagi bo janga bammen labingno. Kaburom jame ganting shine junam. To ay baga jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen. Yaga jinga nud yaki tia jingkan show happening. Ay baga taga ju ka jinga e kan pin sapriang yaga jing kamen ba jing suk janga nang sius pa jangi satala ka parte. Jame ko blay jangi bala kerku junam. Kalong kaburom pa ka jinga ro junam. Amen. Koppa jungim baha bening kalonga Bakhuid ka kerteng jame kanwain ka hima jame kalonga mon jame ha kindo kumbaha bening to ay yang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasi patamap yangi rengkang jungi kumbangi rungi map ya ka beles new yangi padwadilam yangi siya ka jimpen shoy and rate of light yangi na ka bas new amen kublay ko Maria kabadap taga jingaye kutray dan bat pa lakar kuya pa napne kinde Pala kerkuya usopo jumpa Jisu. Ko Maria Bakhuid ko mi jung play. Ko ay nakabinda jung ikinompo. Binda ba ka porga jingi ap jangi. Amen. Kaburam. Kun baramen sim Bakhuid. Kumpa kalalang ka pamiling kong kum juminda abda barabo junom la junom. Amen. Tong ini tuway. To ay bagi jimaya jame ko blakin penrem hangi yagata ka ding janga jingit
da ka ba u Francis Bakhuid ularem. Nagabin da ka jimpenim ya ke men siem. Knamba da ka bangi ya kam hok ya la hala ka jinkot nginla ban yor rengkat badu ya kata ka bainong. Kaba me kular hakito ki batre ba. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Nguya ka klejom bi kerpa di ka jinggerku kerpang lempa ka jinga sai lem jungo Francis Xavier Bakhuid. To ublay ubala khot ye ki long shua jangi sha ka jing shai ka gospel da ka jingalap u Francis Xavier Bakhuid unri api ki baklain ha ka jingate ki baskem ha jingkarmen bat ki balarkam ha ka jingate. Amen. To Jisu Christ ukon prangsngi jungupa ubala ai binda ya ka jinglong kun jungu badngi un penroy api sha ka jing janai jungu ki bakomen ha ka jing shakri yahu bat ki bayaine hadu ba undawan. Amen. To umen siem Bakhuid ya ubala ai nagabinda ka jingim batimai hau Christ lemba ka kam apostol jungu Francis Xavier Bakhuid kanai happy ka jingim batimai ka bor batimai bat ka jingrem ka bakalam tai. Amen. Bat ka jingkurku jungu blay badon bor baro uppa baru khon baru men siem Bakhuid kan hiar happy bat kan sa bat pi junom. Amen. Ya lesuk ban penbana ka kubar babha jungu trai da ka jingim ka jumpi. Isamu Yahweh. Varsau spra lai kusang. Lam lam jing shai utrai. Lam valenti bun jing lengo. Kum risho digentai. Lam lam lenti men sim jongai. Shaun poliu jingi. Batu nakru dingna. Kan pajing imensi. Ngan lai nagakuna. Kaburam haupa berkunu mensim Bakhuid. Enjero utrai Jisu Christ. Laduk lasai online mas ngin sapelong hakapor ndriu sapusan men step. Kapor online mas naduk lasai kesingin salong ndriu sapusan men step.